Ну, как вам? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ви, сен мені с ног до головы бисмиллядың буға енді. Кызым, молитв много не бывает. У тебя же никак сегодня. Не, я шутя. Әнең өзі кеуге шыққан кебек біршіла ол. Бірді шайарық әрәті yok бұғай. Ну, конечно. Так спонтанно все получилось. Эти сказал давайте, и утром уже никак. Платье кое-как подобрали. Ну, они, не в платье же дело. Свадебная фотосессия будет потом, отдельно. А никах в узком кругу. Была и даже и батыряги мәбі. Мәшәқәт әзірек қызым. Әйе, не? Нәқ, біздің бабаң білен болған кебек бұлай екен никахың Аллахы бұйырса. Да? Ну, все. Лилия, мен әзір. İdi. Сіз де үйде гіне ұздырдыңыз ма? Бұл вақытта бүтін кіші үйде ұздыра тұрған еді. Yoqlıq zamana bit. Alay jayirip ketip toy uzdırıp bolmay. Nikah turunda da bir kışkırıp yürüge yoramay turgan edi. Buna şulay gaile bilen jıyıldık da әти өзі оқып мені кеуге берді. Олайда yorıydı mı ne? Нишләп ярамасын? Оқи білсе. Біздің әти бек ғилемлі кіші еді. Балаға исім қошында әти өзі ішлей алай. Bütün нәрсені моллаға yüklәргә демәген. Біздің дин жеңілік үшін берілген қызым. Тұрмышны қатлауландыру үшін түгел. Жеңіл-то жеңіл. Ты самое главное слова не забудь, кызым. И свекрови подарки надо отдать. Да. Алмазу напомни, чтобы махар не забыл. А то вон у нас кое-кто. Мансур, ты забыл? Ey Allah! Şiir tişeğine kırıp giderdi bulup oturdu miskin keyemeyi. Eltağın mullası da bir türktürüp oturayı. Meherge raspiskalarga unutmadı. Да, на сумму, да? Әти мәхәрге нәрсә бирді? Алтын алка. А я их до сих пор храню. Мен де алқа сұрадым. Қызлар крутой телефон сұра дегеннәр иде. Телефон, конечно, қимбатырақ. Но аны истәлеккә қалдырып булмай. Дұрыс қызым, дұрыс. Телефонны никахқа бір ел толғанда сұрарсың, жемі? Yok. Туған күнге 3 ай гына қалды. Ух ты! Кызым, а ты точно у нас замуж не по расчету выходишь, а? Bütün даталарын ойлап қойған. Жары, ғайре болғаш бейремнері де болыр. Аллахы бұйырса. Бақытыңыз гіне болсын. А давайте, когда Эльвира будет готова, сделаем селфи. Как же подписчики нас красивых не увидят, что ли? Мам, счастье любит тишину. Завистников и так много. Молодец. Да, бірінші ел үшін бек әйбәт нәтижелер бұл. Ну, мында аның қадәр зор жеңуләр юк әле. Спорт школа первенстволары, ярышлар. Ярый, улым. Жеңіп, күрәшіп алынған трофейлар бұлар. Жеңуінің кішісі, зурысы болмай ол. Безнең тренер былай ди. Жеңіп, медалегезне иге алып кайткач, аның турында онытыгыз. Дұрыс әйтті ол. Бик дұрыс. Гел алға барға керек. Вақыт бигерәк зағут, ә? Қашан әзір болып өтірлерін ентігілер. Olmaz. Әтилерінің хабар yok ма? Юлға шыққандарына 2 сағат. Ұзықламысылар енді. Әти, безнең бабай кайдасың? Чөтә миңа да бер нәрсә әйтмәде.
Қайтқаш білерсіз дейді меңа да. Бабаңны білесің бейт. Башына бір нәрсе келсе, шуны эшләмичә туктамый ул. Ул да озаклады нәрсәдер. Да, никахны да тиз генә оештырып куйды. Алмаз үзе дә көтмәде бугай. Шулаймы? Никахны ничек көтмисең инде. Менә шулай барсы да бик тиз, җайлы гына оештырылыр дип бер дә көтмәгән идем. Рәхмәт сезгә. Әткәй. Ашықма әлі сен Алмаз. Ярый. Туй, никах, ул безнең карамакта булырга тиеш. Ул безнең бурычыбыз. Үземдә әти шулай бик тиз генә әйләндереп куйды. Бер нинди оештыру эшләренә катнаштырмады. Сез инде Эльвира белән мәҗлеснең иң кадерле кунаклар булырга тиешсез. Ну, повезло сезгә. Син нәрсә аннан көлеп утырасың? Улым, менә 18 тулсын, син дә әйләндереп куярбыз. Келин генә табылсын. Туйнан тормабыз. Әти. Мансур Харисович, щегагась, пожалуйста. Нам надо поговорить. Менә улым, Мансур Харисович ди әниең нәрсәдер булган. Әти, что ты опять натворил? Вот, сейчас узнаем. Олай-булай әниең кыйный башласа, ярдәмгә килерсең, яме, спортсмен? Обязательно. Субханаллах, какая же ты красивая. Сиңа шунды килешә, Настя. Мансур, подожди, нам сейчас не до этого. Там к тебе пришли какие-то странные люди. Кто это? У нас такой праздник, у нас что происходит? Я не знаю, как тебе верить. Так, не переживай, я сейчас спущусь и все решу. Не переживай. Я с тобой. Нет, оставайся. Балалар белән кал, яме? Да. Здравствуйте, Мансур Харисович. Здравствуйте. Вы кто? Я вас не знаю. Ничего страшного. Главное, что мы вас знаем. И очень хорошо знаем. Вы ведь знакомы с Кожемякиным Алексеем Игоревичем? Что вам нужно? Нам нужно, чтобы вы поехали с нами. Это в ваших же интересах. Да что случилось-то? Нормально объяснить не можете? Что он опять задумал? Прошу прощения, забыла представиться. Вы, наверное, меня не узнаете? Нет. Казино. Крупье. Ясно. Мы уже давно наблюдаем за Кожемякиным. Кеже, как вы его называете. Он действительно очень хитрый человек. Было сложно собрать на него улики, но нам это удалось сделать не без вашей помощи. Я? Я-то что сделал? Ну, давайте об этом поговорим в управлении. Нам нужны будут ваши показания, чтобы этот человек получил по заслугам. Ну, извините. Я сейчас никак не могу. Я думала, вы обрадуетесь. Тем более, что в ходе расследования мы нашли скрытые им активы вашей фирмы. И я думаю, вам это очень понравится. Мне это очень понравится. Это очень хорошо, хорошая новость. Деньги, тем более сейчас, мне очень и очень нужны. Ну, давайте тогда съездим. Только есть это очень быстро. Нет, не могу обещать, потому что это все-таки важное дело. Нет. Извините, но дела подождут. Потому что у меня самое важное происходит здесь и сейчас.
Вы уверены? Абсолютно. Хорошо. Это ваше решение. В любом случае, я за вас очень рада. Ну, мы тогда пойдем? Да. Спасибо вам большое. Кожемякину передайте пламенный привет. Да, конечно. Кто к нам приходил? Настя, не переживай. Это не по мою душу. Все хорошо, верь мне. Ты же мне веришь? Aydan Настеват, молодец келін. Ақлар қаттым бет. Олым қаралы. Мына бет татаршада жырлап та жіберді. Слова перепутал. Мен қойын кананда. Paralı koşa usulay mısın koşa? İsen misiniz gibi İsen misiniz? Selamünaleyküm. Hey bu ne? Gelin. Hazret, kuzular keldiler. Allah'a tafsir başlayık. Ayda namazga kadar ülgürsek hayırlı bulur. Ayda Nasihat Bek var. yaxşı, ayda. Hazret sen bunda oturma. Orunun şuşunda. Haydi, rahmet. Xuda sen misiniz? Ben davatileri bulalım. Dikkatle. Evet Allah. Reşit. Evet. Haydi. Oğlum bak. Haydi de oturuşunuz. Barımızda jıyılışın bittik mi? Allah'a şükür. Yaxşı, elhamdülillah. Kitap izgişini aşıqtırığa kuşa ayda baştan bir dua kılık. Allahümme enzilne munzala mübareke ve ente hayrul munzilin bi rahmetike erhamir rahimin. Amin. Allah ekber.
Hoş geldiniz her barşağız da bir körkəm məclis. Biz yaşlarımızga Allah'a versə nikah okuruz. Nikah Peygamberimizin bir sünneti. Ol da bulsa biz adam balaları parlı bulup yaşarga, bir-birimizga tirek bulurga, tayanış bulurga, hem elbette layıqlı nesil kaldırırga borçlu. Mene şul oңайdan inşallah bugün de şunday körkəm bir gailege nigiz kuracakbız, nigiz salacakbız. En birinci işini başlayanda kələşinin isimin soraudan. Sizning isimiz kim bula? Elvira. Elvira. Mansur kızı. Mansur kızı. Yaxşı, hoş. Kiyevniki. Olmaz. Reşit olu. Reşit olu. Aha, mənə Reşit olu ikən yaxşı anladım. Demək bizim vəli vəkillərini də barlap alıq. Kələşinin vəli vəkili ətisi bula. Mansur əfəndi. Siz indi demək Kiyev yağından Reşit əfəndi. Hayır. İndi biz hazır mənə Müslüman dini boyunca, şəriatımız boyunca bizning nikahның bir neçə şartları var. Şularның en birincisi əlbəttə nikahlaşışı yaşlar Müslümanlar olurğa tiyiş, hem şunu delillep şehadet kelimesini eytirge tiyiş, iman getirirge. En birinci Kiyev'den başlarımız. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyen sözünü eytip körsetirge tiyiş olasız. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Görkem Allah'a şükür, indi keleşten sırıyık. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Maşallah, pek görkem. İndi bizning meher bir meselesi var bit indi. Mana bizning Kiyev meherini hazırlab qo'ydim ekan, bormi ekan? Var. Ulan, ayda çıkar indi. Ayda kız, ayda. Ey subhanallah, bek görkem. Altın subhanallah. Bek görkem, bek aybet, bek yaxşı bolan. Qabul etib alasızmı? Elbette. Aldığız, yaxşı, xoş. İndi bərəkəti bulsun. Bulsa bek görkem. İndi nikahның şartları boyunca biz cəmaət məclisdə Allah ismini tilgə almasaq, o yerdə bərəkət bulmaz degan sözgə binaən men sizə biraz vəğaz sözləri, görkem nəsihətlər eytib ketərmin. Her nerse parlı itip yaratılan Rabbimiz tarafından. Bücetler de, mahluklar da, cenlikler de hem elbette indi Allah'ın en büyük kazanışı bulgan, en büyük icatı bulgan Adem balası üzü de parlı bulup yaşarga tiyiş. Biz atabız Adem aleyhisselam cennete üzügüne yaratılgandan soň bir neçe yıl, bir neçe köpmüdür ömür, yalgızıgına ömür geçirgen. Lakin ana şul kadar mansub bolgan hem olduğa kılıp Allah Rabbimizden bir hayırlı ipteş soragan. Mene şundan başlap indi anın kabırgasından Allah Rabbimiz ana havamızı yaratkan. Var bir şunday söz. Allahu cemilun yuhibbu cemale degan söz var bu bizning hadis. Hem elbette anda aytila. Allah Teala körkem hem ol maturlukni suya. Mana Allah Rabbimizni bugungi fan ko'zligidan olib aytganda bütün maturligini, körkemligini 100% deb olsak, mana shuning 20% havo anamizga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni masalan ol shul darajada körkem, shul darajada matur ham shiver bo'lgan. Görkem şeşte, görkem kıyafetle. Hem bana bizden indi gelinimiz kibik. Hem de şunu eytirge kerak. Atabız adam onu görüge yok. Şuşunda aşık bula. Hem onlar birbirine aralarında ilfet, mehabbet tuğup, bana şuşunda matur gaile kırıp cibereler. Hem şunusun sorana kerak. Adam balası ne için ilanı? Bana sen ne için ilanırsın? Kişi ne için ilanı? Sen bakatli bular da indi. Elbette şular. Elbette şular. Bu sizde zor hakikat var. Bu hükümünüz sizin farazan bik dürüst. Atabız Ademni yaraltqandan soň, alar anabız Hava bilen körüşken vaqtda, alar bir-birisi bilen uçraşqanda cennetde tanışkan mezgilleri bik ibretli. Ol bit nerse dep soruy. Sen kim dep soruy anabız Havadan. Mana şunda atabız Adem eymen. Tegiz ayta, men senin tınışlığın deydi. Mana xotin qizning bütün vazifasi ana bo'larak, xotin bo'larak, oila uşağın hozirgi şey aytsak, saqlay turgan zot bo'larak, aning bütün vazifasi shunda. Ul iratni kiyindirga, qararga, tarbiyalarga tiyish, ham aning tinchlig'i bo'larga tiyish. Albatta bir de xotin qizning big zo'r vazifasi, aning o'zine de jengil tugil. Ham shunga ko'ra da er bilan xotin bu vazifalarni tegiz etib bilib, matur etib, ko'rkam suratda umr kechirishga burchli bo'ladilar. Bu da sizning zo'r vazifangiz. Endi muhtaram jamoat, bayramning tüp ülüşüne köşüp Kur'an-ı Kerim okup uzarız. Barınızda dikkat bilen itibarlap tınlap durarız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sıratel müstakim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم إنا أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا أسألك الجنة ونعوذ بك من النار الحمد لله şükür Allah ekber biz soruyuz indirne Allah'ımızdan cennetni dünyada yaşayan vakitte uq. Yani şu dualarımız bilen. İndi tüp meseleye kelip jittik. Meherni aldık. Kevi bilen keleşinin rizalığı. Olmaz, Reşit ula sen üz tilegin bilen hem üz ihtiyarın bilen Elvira Mansur kızın aldın mı? Halacık edik. Aldım. Elhamdülillah şükür begeybet. Elvira Mansur kızı sen üz tilegin bilen, üz ihtiyarın bilen olmaz, Reşit uluna bağırdın mı? Bardım. Bek yaxşı. Elhamdülillah şükür. Bek hoş. Indi şolay etib muhtaram cemaat, mana biz bu yaşlarımızdan er bilan xotin deb e'lon etamiz. Endi bizning hozir yaşlarimizni tabrik etarga mumkin. Mana siz bugundan boshlab Alloh subhanahu va taolo qarshida ham jamiyat qarshida, dinigiz, millatdoshlarimiz oldida ko'rkam musulmon oilasi bo'lib dunyo qurashaksiz. Balalaringizga da naq mana shu shunday ko'rkam, aybat tarbiya berib, ularni da shulay ko'rkam suratda tarbiya qilirga nasib bo'lsin. Hozir endi men yoshlarga baribizda birga motor turmush so'rab duo qiluvni taqdim etarim. Aydangiz birga duo qiling. Ya Rabbim Allah'ım, ushbu yoshlarga xayrli motor umrlar nasib qil. Musulmonlar bo'lib, din islomni quvvatlovchilar bo'lib, ko'rkam suratda ularning har barchalarına da tuğanlarına, etiyanilarına, qardoshlarına yasharga nasib eyle. Hem de ularına zahmetlerden, şiirlerden, sırhavlardan, hastalardan, göz tiyulerden, buzumlardan üzün yarak kıl ilahım Rabbim. Hem de hayırlı, madur, selamet, ömür nasip et. Onlardan tuğaçı balalarını da İslam'da kuvvetlevçiler bulup yaşarga nasip eyle. Aldığı günlerimizde de ilahım Rabbim şoşunda görken meclislerde görüşürge cümlelerimizde nasip eyle. Sağlığımızdan, kuvvetimizden, iminligimizden ayırma. Birbirimizge tilimiz bilen de, kulumuz bilen de ziyan getirmişe. Görkem surette hayırlı ömürler kişirge nasip et. Rabbena etina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabınlar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allahu ekber. Şolay bulsun. Amin şolay bulsun. Şolay etip yaşlarga nikahını başlardık. Elhamdülillah. Allah'a şükür. İnşallah. Indi ne yapmına şunday matur ömürler kişilerge sizge tilep kalam. Mene bugünkü şekilde görkem meclisler gelir özünüzge de ulu hayırsız balalarınız bulur inşallah. Mene onların meclislerinde de oturganda şuşu mezgillerini, mene şuşu Hazret bizge dua okugan idi, nikah okugan idi, üstü alırsınız inşallah. Elhamdülillah. Mene şuşunday görkem haller bulsun. Hayırlı matur bereketli ömür tilep sizni çın ko'ngildan tebrik etaman. Qatnay bas. Rahmat. Qarshi holat menga qaray, hali o'zim qart bo'lmasam da yashi bo'yicha zo'rroq bo'lganga ularga bir ikki yil so'z aytmoqchi bo'lmay, Aydangiz, ko'ngil har vaqt unsiz. davobiylari bilan ikkimizning ismidan aytaman endi. Elvira bizga bek yoqin endi Allohim bizning ko'z oldida o'sdi endi ol ovulga qaytib. Şuna göre Allah sizge narsa aytdik. Sizge otur turmush, ulfat muhabbat tilaymiz. Naslimizga, millatimizga tirak bo'lib yashaymiz. Balalaringizni o'zingizdan yaxshi etib tarbiyalagingiz. O'zimizning tilda so'ylashsinlar, iymonli balalar bo'lib o'ssinlar. Baxtli bo'lasiz balalar. Baxtli bo'lasiz. Subhanallah, babamız pek görkem söz etti. Peygamberimizin de şunday hadisi var. El cahilu yetlubul male vel aqilu yetlubul kemale diyen söz. Yani yüzümüzün Türkçe eğitsek